Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Best collection channel clear tu te chi bai vek ole tun tuma chuan khovel chanchina fighter aircraft pilot thazwal panga ka subscriber te karon chhop chhuah sak don chewani karon da lo po hi mitam tak anom ti ero kan hretel don nia boro ka indo thlora in baina hian thlona ni phung hriat chian angai em a rir huai shen le taksa thlenga mi huai shen mi hrat khok heng ni angai ani boro ka indo thlona pahni an han in baya an han in tel tual vela an han in le thal zak mai hi dogfight anti ni pakhatna Manfred von Richthofen The Red Baron anti mai hi boro ka indo thlona vilik kuala mel makap thlaturo pui ang hiala soi thina ni a Richthofen he fighter pu hi Imperial German Army service a thokani a indopui pakhatna vel khan he fighter pu hian pilot dang zong a in mel ma thlona akap thlatam fe ani Just 11 indo thlona rual anti a chung zinga chuan Richthofen hi telin indopui pakhatna hun la ya indo thlona rual khaltu dang zong a in achero pui anti ani indopui pakhatna hun la ya in baina lar tak Bloody April anti mai sangkhat zakwa som pasaria khan Richthofen hian melma thlona somni pahni lai mai ka phla ani nikhata melma thlona palite aka phla ni chu aman thin in do thlona Dreidecker triplane Fokker DR1 anti mai German in do thlona mangchuan akhing puite a hran khum thina Europe ram hrang German melma te ko in a hun lai chuan mingthang takani German a phei chuan hero ang mai an nga yani July thla sangkhat zakwa som pasari ni a Richthofen a thlona chu anin beina ka thla ka ni a alua hliam atuara ni kho hrilawin omani April tha sangkhat zakwa som pariat aron ni le a Somi River kianga chuan Canadian thlona tenen anin bei chiam maya he anin beina hian 0.303 silai mangin a oma ka fu ani le a atum hnu chuan boy som hali ma se kokpita ngei chuan a chat thlata ani Richthofen hian athi ni thleng hian mel ma thlona somriat vel akap thlan ya chin chi ani Eric Hartmann hepa hi indo pui pahni na la ya chetla ni in Eric Hartmann hi German ho chuan bubi anti a The Black Devil ti in Soviet ho chuan soi thin ram huai ang mai ra phlaka indo thlona vilik thin wangani hepa hi pilot huai sen rol telal pa Ace of the Ace anti hiala khovel chanchina thlona in baina ani tluka mel ma thlona thur thlatam anom kher lawang a hun lai indo pui pahni na lai vela indo thlona thaber te zinga mi German thlona Laptop manga mel ma thlona zathum somnga pahni lai aka thlak hi indo thlona a ral run lam ngai ven mi te chuan ro pui anti kum khwa to don ani he fighter pu ro thap zet mai hi ral runa voi sangkhat zali le pali la ya fe chuak to a voi som pali lai thlona chechungin tum huna pan boka atam jok hi chu thlona khol chian lo wangte ani a thren khat hi chu mel ma ka fu wangte po ani Hartmann hi an tran mun chejok leilam mel ma te abitum ve ngai lawa Messerschmitt Bf 109 thlona chu tuai hnumin a theina pei pungchung zelin boro ka mel ma thlona ve kwalin a thong thut thrin dogfight a phei chuan ar huai ngam lo tong ngai lo ang mai na huai sarani a German thlona thian ho ang lo takin ani hi chuan hun rem lo le target chiang lawa thalfang a thla zen lawa mel ma thlona chei kwala anrin lawa tanga lo thon thut te hi athiam zong tak mai ani James Jabara hi indo pui pahni na la ya United States Air Force fighter pu ani a chuti lain Korean indo na le Vietnam indo na apo khan a chengap vio bokani indo pui pahni na hun lai khan Jabara hian indo thlona P51 Mustang mang khan voi ni ral runa a fe chuaka German thlona pakhata ka phla ani a thian tenen pakhat dang hualin an ka thlak ron bokani sangkhat zakwa somnga pakhat April thla khan Korea indona atir chu ani vele a heta hian Soviet thlona MiG-15 jetnen a thlona F-86 Sabre mangchuan Mekong luidunga dogfight nei in le thal zak maya Jabara hian Soviet thlona hi .50 caliber mangchuan a kap thlata zokani 335 Fighter Interceptor Squadron chu amadu thlanna in azoma South Korea lama hunan khuara indona lo top khan ama hawin he squadron hi US a anron kir le ta ani sangkhat zakwa somnga pakhat mei thla ania Jabara chu indo thlona MiG jet rol jimna telin North Korea mar thlang lama chuan an man hlel tlang le maya
duain zabara thlawna chu a in tha zo lo tlat mai rangle ol sam taka a in vilik zoi theinan a spare tank a pei chua thlawna a ti zana nga yani ma se a tank spare pai chu atang tlat maya a thlawna khal chu duaya in fit tok lo awang chuan Air Force Base a kir tura ti ani a ma se zabara chuan mel marama tanga kir le mai atum ho lo indona chu a ma chhon tlang ta zo ka ni heta hian zabara hian a thlawna fit lo chungin Soviet thlawna MiG-15 pani lai kap thla ani American zinga Jet H anga an ngai masak per ani ta a Jet H chu enge ni hei hi Air Asia mo Flying Asia mo ti te pon an soi boka boro ka in do thlawna in beina a mel ma thlawna panga ai tam kap thlachin ho hi an ro pui je en tirnan le an kaunan H ti ming an putir thrin ani kore in do na alo top nu khan zabara kha Colonel a kaisan tir dor ani a hun lai chuan ani ai no pang Colonel an om lo an ti zabara chu Vietnam in do na tir ani boka Vietcong ho tomna in om khau te chu jet manga suwa samin a thlawna F-100 Super Sabre mang chuan atal kual vel bokani Vietcong chu enge ni history kan zir pa zela ngai la Vietcong chu Vietnam chimlama Vietnamese communist sipai ho soina ani zabara hian a hun pumin melma thlawna pilot ho soidan taka 16.5 akap thla chumi omzia chu ama hian som paruka kap thla a thiante nen an ka thlak panga zinga a in rol ve bok ti na ni Muhammad Mahmud Alam hi sangkhan zakwa somruk panga a India le Pakistan indawa Pakistan fighter pu ani tun haya chuan ani hi ni khat thil thu a fighter ace ni hnung ber ani meka kha indawna khan India thlawna Hawker Hunter fighter jet chu sangkhan zakwa somruk panga September ni sari khan minute railo te chungin panga lai ka phlania soyani a ka thlak palina phei hi chu second somthum chungin a ka phlan ti Pakistan chuan an ram pasal tha ani ti in an choi moina sa hle nge a khovel chanchina ace ni na hun mangrei lo ber ani mek ani ni kha chung leka fighter jet pilot ace ni thei om chhun ni mek ani boka hepa hian F-86 Sabre akhala sangkha zakwa somruk panga India le Pakistan in dau khan India thlawna pakua kap thla in pahni akap hliam bokani Charles B. de Bellevue hi Vietnam in dona a American thlawna pu ro puite zinga chiar ani awa in melma thlawna paruka kap thla ani Air Force a weapon system officer ni in bulatrana he Vietnam in dona hian ama lo midang American zinga ace ni thei pali chau an om nge ani de Bellevue hian F-4D Phantom II akhal thrina he thlawna hi a hun lai chuan supersonic jet ani ve he thlawna hian radar APX-80 electronic system chu a hmang ve ani a kot minga combat tree anti combat tree hian Soviet ho thlawna MiG fighter atanga signal ronkal chu alo man theya anomna chin a hre thei ani de Bellevue hian Soviet thlawna pakhat aka thlak phei chu KM nga vela tangin AIM-7 Sparrow missile mangin na thur thla ani hun hladeu taka tanga insai thlak hi thil har tak mai ani voi kha chu Vietnam in do lai tho khan de Bellevue le athian pa Madden chuan Soviet thlawna MiG-19S chu an koina samaya atopa chuan de Bellevue chuan ka phlata nge ani de Bellevue seidan chuan khatia kan koi viau hnu khan hun rem chang ka hmuta hlau maya AIM-9 missile manga MiG-19 ka fu chia hnu khan MiG thlawna dang fit somni panga hnaya hian ron lang le ta phut maya AIM-9 missile dang phu chuak le tur chuan switch ka met le ngala Soviet thlawna MiG monglama chuan ka wakap fu le ta ani rewak lo thlo koi le hnu chuan a vir thlata chuaya leya thlen hnu chuan a puak dar ta ani ati